majani kurwase company ya Keteba echumbia cancelled egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabiko ne chirangi ao mkonya bali black sheets egati bintu binde binge inyiranga mbabwa tomokali obunje munabono uyebo bosombi gose transportation babwa tomokali ba forklift asibigo bokali ba which customer care buri obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire bintu biga aseli gurira mubuko asamange tutalere astisemo cha Uhuru Complex eywerang na magacho Safaricom boigo no tukutuka sakro ku JM Towers angina Credit Bank ime yomuchiwo songo bakere simbo transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Tariki ni sano na ibero moti nyino yogatona kabiro mwakano yibechirwe 25 mo monchomo ligerinde no kwegena mbiyorando siasole na gukwanire abayo kwaregane kanyora mungano maye ye kyunga chinsenye cyabo butukireterane serasya kunde asense mu yimanyiryo ni gare Wilson Makolidi tangani anegati ali kwaregane cyasinchira yowe igo abantu baminto nigo nayi cyane te sana korora amagena korutwa asaba minto bande n'ekinyaruka n'abamura keungu market naso gutonda no murembe oyo kabiro mu gavana we county ya Kisumu Skechemso Maribungwae igagikere kiburaburu ekyo cyabete kigweneke keumbu asabuliro mugusi go cyamo igonto tageti amangana aria yokuna kuburukania na gosegesa umugusi and especially gesima igonto manyekanete buna abantu bomorembe abantu bobomo abantu bamasikania manene abarandi korwase wodi ya gesimani babasabira abananchi asorongorwa gusi kobeko morembe. Vijana wetu waelewe uhai wao ni wa muhimu kushinda pesa yoyote. Pesa gani au ngapi unaweza patiwa uharibu maisha yako. Maraibikia magi ya People's Reparation Party Martha Karua ni garuro kubolia gochia sabasa gotigana gotumekwa bube n'abana siasa. Karibu humanchomo ligerelia hoyo lengo mugavana mutangani we county ya Kisumu Skechemso Elvis Maribungwae igabatire n'abarayibande ko ikere kisegine cyubura bwere cyo cyane getwense mu yo mu cyukumbo asomo sayo masiro bugimo bwanye kinga kitaro ya linda mwananchi ikiyaita ukana nagetembea service ya yeme yo mu cyo Nairobi o basolero ni go muskungwa ya tomengora ya egochi asiamate ya nyagusiro simo asato gibuna ni garenge homo saumu ya mokonya te kinga kichaye ase siasa moli kitodaniro ntiri robotirwa senchira yobekira ukwaneme yomocho Nairobi nabalikia mangana jumuini maragoba muskongwae nigarokirie okogechiko kwae kobatakana negikole kiga kili tukuli juma kieta chinga kichietaro yabarai balinda mwananchi aserogongo rwagusie nakogeteba kobeki bosoko nakibwenete kugikiregwa n'ekinguru cy'igoro igo abantu baminto nigo nayi cyane te sana korora amagena korutwa asaba minto bande n'ekinyaruka n'abamura mumonye tabagusi baminto nga kinyaruka kikoruta amagena abagusi nigo bari gukiroka kinyaruka kimbasoko keungu market naso gutonda
n'omurembe tari asoko basuka oyarete togosoku noane singo taragage taoni abantu bakumbuli nga gavana kinyaruka kintu kyagusina bukikale kabireria ubona okoranga no kunyuma gw'kinyaruka cyita abaguzi abakinyaruka kya kirumbu kya sariti na kitwa cyanga kitwa bayiga abaguzi gaki bayigo mangana kirumbu abaguzi ba mentaretire aretire obunyira n'obunyireri asobora igwagusi ekiagera twasaririe oboroso chingako chinsoni n'amasikali y'omugusi abagusi nigo baterete nga burayi mboranguru butabonete gwitira manyinga nakoleta ebirero ase nkonaye omugavana wigo mukoro we county ya Kisii gaborire abananchi koba maiso na kuligiriria igoro ya burayi bakubeka sikyabisi gochasa matukale bosio na tali barayi baguturubani umurembe no gochakyo buni bwa iganaria bagusi ba mintongo salitorege saku no burayi gwagusi bagusi yo barenga barayi urigeri barayi ba minto basikire kenyingima muwakanya cyane no wabete gago keumbu mwasalirie saidi murigeri muwakanya nyamweya nonera arwete gago keumbu mugako sikire a lawyer, one of the first lawyers in Kenya. Tuwagwata mwabaka babo sagi tukatwara unyunka tukatwara babo Sefania muunda nyini abantu ba masikani bareta masikani gusi igondo chenga ngusalitura masikani ase itugusi ekerore in leadership igore leader y'omuntu okogechete uyugwanchete omorogi omwibi nini panta ubos ukutware balance na indi tu baise ko okorege ntuge koreta manyinga esege sako asense mwende nigarure ngora gochase amate yaye nyegusira mupinduzi na kumuteba kubumuga kurenge bumukya na werwete haso kumubatesia gesiasa nichenga kecho okora sokoboria obotuki boime kwangwegwa na bakagirwa koimokeriwe gatambo kirege tindi kerichiko utari gusikanaga kina bari muraso obugambi moke yobunyiwo bwabeiro bongega kinga kitwa bete iga kitwa korete inchena atebete na nini ngenderete goteba na inde ekororekana balitura barayi uika shortly ukaturi tukwa negesa kuigeto kyo muzinga kyekwenda forward option gono no era bawantu tuakirite ndoje nga options chiaelire mbiyamo n'abaguziba minto gakinko basabirama ya mutigale na Nyasaye. Thank you very much. Amarieta anenjia mzee bisoma libongwae na renge gavana ya ino before. Thank you very much. Nkuruba terega taseni kia gatembe kurega somo cho Nairobi retara nengor kwa Daniel Untiri Ituko liarumo rai kiama gia People's Liberation Party Martha Karua igekera nase chinsemo chia kisia somo yagabu kwigura chia bisi kiamikyo okona chinga kicho ni garu kubolia hochia sabara inabo igaba na siasa okora siasa chomulembe heli gokiane chisegi na sagi keria chiburaburu chia keumbo muri kitudibon asanya na robotu wasinjira yowekra Emambia ya lero ime county ya Kisii nigo murai we kiama kia People's Liberation Party Martha Karua ara omujigabo kwegoro we chabisi me county ya Iga chisemo chenye mataro ichikutoke bunge ya Kitutu Chache South. We are here to open the Kisii County branch office which I have just opened, and I want to take this opportunity to congratulate the Kisii branch and to tell them to go forth as one people with one purpose and to ensure ya kwamba mambo ni one time. Ati mambo ni one time. Uko na ekerekyo ni gatebanga bunababwatani hibeke mekyo ni go barachiko kora chikampeni chabo anene bakuralia omorembe naboigo okuigwa na asa abantu bonsi. Tutaendeleza kampeni zetu kwa njia ya amani. Tutauza sera zetu, hatutauza matusi, hatutauza utengano, na watu wakome mambo ya gunism.
Komenta na nigo arolekana gucimithia na kugikiria ebikore byo guturubania emiyega ao cinga kiane na kwanere gekore kiabo gekorekana cinsemo cia Keumbu ebunge ya Nyaribari chache cinga ki linde mwananchi babwate taro yabo ime ya Rugongo rwa Gusii. Kama kijana alifariki pale Nairobi, yule alishutiwa ndani ya gari ya principal secretary. It is not worth it. Hata hapa Kisii pale Keumbu, mtu mmoja, ripoti zinasema mtu mmoja alifariki, wengine walijeruhiwa na magari pia iliharibiwa na mali. Mimi nasema siasa ifanywe kwa amani. Kura iko mfukoni mwako. Siwezi nikaitoa kinguvu. Nisikilize niseme yangu niondoke. Sikiliza mwingine aseme yake aondoke. Wewe ndio mwerevu, utajua ni wapi utapeleka kura. Omuria ninga buri serikali kuburia gurube yebikore byobusalia kubwatekana nerete anane sekta y'oburendi uchesaba Kenya bonsi. Wale wako kwa serikali, jukumu la kumaliza gunism ni lenu. Ninyi ndio mnasimamia askari polisi, nasi tuko upande wa upinzani. Kama iko mmoja wetu wako na gunism, zote tuache hiyo mambo. Kenya ni yetu. Naweza kuishi bila kuwa kiongozi ameteuliwa, lakini siwezi kuishi bila nchi. So let us keep peace in Kenya. Today is Sabasaba. We commemorate and we remember those who shed their blood, because Sabasaba was the peak of the second liberation. We were so near yet so far. People lost lives, others were arrested, some were beaten up. We remember fondly that it is their footsteps that gave us the Constitution of 2010. Uripotele kitazeni kia katembe kule kaunti ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya. Ya matayemo korwa sekenyoro kialia machukime ya gionsere bunge ya bubase kaunti ya Kisii igere birero kubwatikana ne korwa asumuga kawinki ya sireti obugemo bwae ase chingoma tigeretwe n'abanta sensemu ya Kumbu magega yo kubwakurwa segali asomo sabara wekyombe kyalinda mwananchi kiyaita asenkwana nigesase nikiagetembe igo baboliro okonywa gonyoro bwene na bakegerwa kwemukariwe gatambukere gatindi keli chikomori kitodane runtiri na roboti rwa sinchira yo boikirano egekore kyoguturubanigwa kumusabaro gisiasa asensemo ya Kiumbu nigo kigendere kumusebirengerere ao abange bagenderete gukigikiria na kuboria abakegeruko imukariwe gatambukere gatindi keli chiko chinga kichicho hasi kenyero kiaria machuki imia gionseri hasi ward ya Masigi East bubasi county ya Kisii ya matega nigirebirero kubwatekana no gukwa kumugaka wenkeiga egosira Vincent Hosiemo Muchoge uyu munyakaine munubuna mapinduzi uyu sirete bumubwae kubwatekana n'echingoma asensemo ya Kiumbu Ijuma yeta. Uchungu sana kwa familia yetu kupoteza baba ambaye alikuwa kiungo wa familia and the sole provider of the family, aliyepoteza maisha yake kwa njia ambayo haifai. Asa mariga manene mumuroyo manene niganyure nchira banyoreta mangana iguru yugukwa watatu mwabo chinsa isano chabo tuko chinga kikonye hajakiri kumuligia asesimi amubekere chibese chigutumika ase skuru nasi nkona usingirira bakonywe banyoro bwane bwabo. Mtu ameanguka kutoka juu ya gari, alafu pia unatoa nguvu wapi ya kwenda kumpiga rungu kwa kichwa badala ya kumsaidia? Sasa sisi kama familia, all we ask is justice. Chinga kechicho abamenyi niko bagikiri egakoreke nakuburia abo bisa abo banyimbo kwango yobotuki ikitoko una abana bende yemo ikitoko una toko ito mwana ito omobasi ikigeko moko moita sobo ngionseriga iga di yabu no sobo nande moke komoita ka kia bantu baita bagaka nabangina rera gwese morega kigo tukumeti intoko nyuomerana mwakorire gesiyombekebe abanyari bari baito kocha bobasi intoko nyuomerana bana bana baino morese moko baira gosema manyi gosengai tutagete komanya
tanyore oboene bwaye anyore justice ligere nonye nabari bakorete getendo keri tutagete kobarra bare kotin taringa nengenje twaro cheigoro eka twarige tigoro tukaranga garenge kot baire tukotini kabanga sfairi chaberire ngaki fairi chikobora togoteba igamna into abagyonseri nabo igo masige twasiri omwana orenge taya totabechiria igo toigwete babe obo maene tutagete maperusi atarabe kwembera ntutagete komanya obo maene Kuruba terega tasene kiage tembe kurega se kaunti ya Kisii eritera nengoro kwa Daniel Untiri maboria mange ni gatigarete asaba Kenya bange magega yabakagorwa beturubano yakembo kubekwa byara kurende gwikigwa ase koti chifaili cyabo kubora igabarayo abasaye balinda mwananchi kurwa Kisii baralirio kurubekana kwa murembe litukuli aramisi asokonyura uyo sirete buge mobaye nabo igo abaturani tichingoma nabo igo bakuragwa na Frida Onduso. My name is Frida Onduso and I'm here with the Linda Mwananchi Gusii region team. We are here to address a very simple thing. When people were killed, others injured at Keumbu, we expected swift action from the National Police Service. We expected the government to take it seriously. People have been crying online, videos flying left, right and center with women shouting that people should be killed, and there is an entire public outcry concerning this matter. Now sadly, my fellow citizens, on the day that these people were arraigned in court, 7 suspects arraigned in court, and guess what? That case did not happen because the prosecutor and the arresting officers did not show up. As a matter of fact, there was no file to start the case in the first place. So we are asking this government, the KK government, is it that you are deaf and dumb? Is it that you cannot hear what boliga bantu bagosoka bakura batebangenge tekineke be getinge mwensi ese mwabeta sabirense yiga baraibe kanisa sabirense yiga chinga kichiri cyakale to batendingi mwana nseki bari gukwanira igoro yobo bibokoreka sense ekero bari gukwanese yari gotegerera imokango jipaba sasiroti baitu aba bishop baitu kemea mangana yagendereta bana inje bagokwa kira lituko please kora yo isengenjo buyakira kumugusii na mwanya getinga nabantu bwato mulembe bagokaribisa abantu bandi bonse amanyinga yaja goitekanga yaro abantu olova ga gunsaro olova rushing people please take charge onye mwasinyu go take charge ekatibe ga goteba buya manganayo onto kunyara go yekerane karua baba go ikirane batso office bakora manganayo bia mono sa. On Thursday the 9th tunataka kutokea, kila mtu atokee. This time round tutokei kama watu walinda mwananchi, tutokei kama watu tunataka kuambia serikali, kwa sababu hamtaki kutujali sisi, wacha tujijali, tutokee tuambie watu tunataka amani ama namna gani? Amani ndio tunataka, na tutakuwa tukitembea hadi hapo Keumbu. Kama ni hizo ndizi tutakula hapo na tuambie watu sisi tunataka amani. Omo MC wegwadi yage simu muske Kenya tutinyamino igarigani abarandi bonse kurwa segwadi yage simabune nchere ya moyo kuyarigani osiwa masabo yobo mo he county ya Nyamira yarache kuikiranwa no muraibe nsomone no muske William Ruto asigi karekyo ni go murembo ganirigwe asibagi kelichibura buru ekyo cyabere chikonekiwa ime ya Gusii muri kitopoli kapo kara no roboturwa sinchira yobo ikirano no musangerekano uri nekerenga gyoko n'ikibunensiyega ya Kenya ngo saberwere omulembe nanene chinga kinsiyega egendrete kwirubele buso ubo obuchiri onene bule busyo uyura korekana matuka make imeye wadi ya Gisima igolero twaje samasaba na ndengwe banga tole ntwa chika omurai wese gwetero mugaba noito omushimi wa mosinyalibo acha masabo ase Nyamira county nande amasabaye abere ase woti ekorugesima igora isi na intu buna ba Kristo bagesima na abanyamira na bali bonse baratake goto gocha esa masabo mwariganirigwe ase ngakiyi asogocha masabo musangerekano yuga bwarigani wa muno MC begwadiga ya Gisima muske Ken atutinyamino nigo ayenekirenga ratkunyara kaba oyo bomulembe musangerekano ratkunyara kaba wekeranwa muno muraiwe nsomuske William Samoei Ruto ase omulembe oganeliwe amangana siasa fayo egente kanne entute gete to sabe iga bantu baito bagesima entute to omulembe
kero mageni agocha aina togotaka mageni omorore pera mwao gosegera gisuguri chiao menye taba kresta bange batebire batageta mageni Yamino nigo abatoka chindagira uchase chikambi center echo chiremeye wadi ya gesima chinga kichigo chanyaraka bachikwero bya busyo bwo chikambi chichiroberigo chaka ase nonye nabo abarandi abekena sajaiga bagende ko bakoganya omulembe kwenikiwe meyense ya Kenya na bagikire kiburabure chichakorekane meyo muchulia Okeumbu ambi na ntuto bata bamura ko riyo bogambi kai baro bachigo chibakorwe binte kabira biri abantu baito tigatosikane ayalia soro murengo riyo kabo ndata yoko rusyo takorwani riyo ndore aso murengo yonde igende gento giakore tu kiobo soku tutata kegera nerwe na ndege kore geirorikane ase abagusi inche muno musasiroti na baminto twachire gaiga tore familia ya moya Nyasaye no ngembali bakuruta ligenda na bana ba Nyasaye balenge ase okomenya kwabo sense mbiya to kana manganaria ekera manganaria gusare familia obe gusi obe Nairobi obandonsi igole se familia ya moya Kenya rendo obogima boyo mino na renda ebintu byaba mino ekiyagero kuna kukurangirwa wakero yo mwito igonto tageti amangana aria yokuna kuburukania na gosegesa umugusi and especially gesima igotumanya tikanete buna abantu bomorembe abantu bobomo abantu bamasikania manene na ende twariganire kero yomo asogosabere ense yeito na kubuga mono korento bomo bwichinsa mochonsi asirita ya Yesu igotore chikanisa chionsi buna abana abamo ime nyasanche ire tomenye gusi twanchere abantu bande bagocha gutokwania bakoyo ni birengereri byabo tobaeri ibaga bakwana birengereri byabo onya totageti ko motegerera kaindiri beranka burugera amasangaka buru tori chai kore bintu binde biragokonye kobuga togoitana ntutweka amaskani negento kengenjo tosikabarai bechinse mochionsi kuripoteri gatasini kyobonjete kya Getembe kuruiga ase wadi ya gesima ebunga yabo gitutu wa Masabe County Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Waragense moyo kwa merele serikali ya Kenya linda mwananchi bali bakurige birogo haigeme yensi ya Kenya ligo litukira lero wemera na somo bogani yo mahime yo mucho Nairobi hawase bagikeli kiburabure cyo cya rorekanire asamat kwa bongwiga ukwana na baliki bamangano mu basolero baganiri obwene okolekana sia matenya gusira Vincent Osiemo uyo manyakanitse buna mapindusi yo siro bogima bwaye asensemo ya Kembo chinga kecho ni go barure kurogo cya sebali batari gose batari kwimukirwa nyare bali benyare twikirana kiburabure cyo kwimukirwa hegetambo keregetindi kieli kikomuri kitupiusi bijogo na roboti rwa senchira yobwikira abali baire tu police bakairu kotini akorende file yabe gasira na ki file gusira obokoro bore kisi county wande bwere na ende bwere na gunizimu nase omobogani yomo imeomo cho Nairobi abo ase bali bakwamereria serikali korwa sensemo yekiombekeri kia linda mwananchi banyana ko bagusangirekana annemono bali bakurigia ebirogo egati yabo ebirogo byo MCA obojumbe obogavana nabo goika obo women rep banyana ko bagochamo bunenchere ya moyo kwanira aserio gelimo nonye nabo nigo barekanire bakogikeria annemono siasa echichene ko bachikorekana ko bachimbe imense ya Kenya chinga kiba murusiria mamocho muraibu ense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto asekeria bagote babuna nigo siasa yanyereko bayakorekana yogoitera manyinga yogoita abantu goika gusiri obugima bwabo chinga kibono abantu aho bagenderete kuyakire kuko anamono asokorigia ebirogo imense ya Kenya. The incoming member of parliament of Embakasi East, nataka kuongelelea hii issue ya gunism. Please, the government of William Samoei Ruto, stop gunism. Hakuna vile tutakuwa na nchi yenye inaraniwa na goons. It is not the first time magoons wamecommit a crime in this country. Itakuwaje wenye walifanya kitendo Keumbu saa hii faili yao haipatikani kotini, and then we call ourselves we have a government. Egati ya barayi abo ngamona oyo kurigia ekero kyobo bujumbe imeye bunge ya Bubasie county ya Kisii oyo nyakoboko gikeria anamona gotome ngora ya egochia se family ya nyakobego Syria Osiemo oyo nyakoboko nyora chingo machintindi ase chiro ya Keumbu na gogo Syria obugima bwae gobasaba mutige kutumia abayishimiwa abande ko bachibesa elini muchaye goita abayishimiwa abande na abantu babo igali Keumbu ntwarocha abayishimiwa abakorenda abasigali mbaro barusitigu abande bakarusigu no enkorubo basi koruigale bakaletu mba Keumbu kolenda
abantu bankuruta amagena ba Zaire Janda igo bono gosorra abantu serikali momanyeta abantu bali baruta amagena chikamera zinji abegetu media nje imugetia abantu bali twaroche bonse baruta amagena toko basorra bonse babwatu babekume elinde OCM na abande banyole justice. Russia's Nemayan Shukuru, woman rep aspirant Narok County. I'm here on behalf of Linda Mwananchi, and first to pass my condolences to the family of Vincent, who we lost during the Kisii County tour, and to urge my fellow youths, please don't be used by leaders against each other. You are increasing the loss of lives in this country. From the protest, we have been against loss of lives of the young people. Kindly, young people, stop the goonism. Tokenism is not the way that we want in this country. Youth should be given employment. Kindly ask for opportunities from these leaders. Let them not use you against each other, because if this is what is happening right now, then we don't know what 2027 will look like. Kindly don't be used against each other. Let Kenya be peaceful. And youth, please, let's focus and register as voters so that next year we can bring the change that this country needs. Thank you. Yeah. Hii ni kitu ambayo tunakashifu kabisa. Hakuna mtu anafaa kupoteza maisha, hakuna mtu anafaa kuumia, hakuna biashara inafaa kuumia, kwamba kila mtu ana haki yake na tunalindwa na katiba kama nchi. Tufuate sheria ili tuishi maisha mazuri, na kila mtu kwa upande wa siasa tuache kutumia hii mambo, tuache kutumia mambo ya magunzi, kwa sababu kama mtu anaweza kuweka gunzi, mwingine pia anaweza kuweka gunzi. Tutaumizana, na at the end of the day sisi ni mandugu na tutakuwa tunaumiza nchi yetu. Kuripotera getasini kia getembe kurugiga igaso mucho Nairobi igonkoro kwa Pius Okemwa Biogo. Ya mate ya mkorua sekenyero gia kanani hime ya magomba sebunge ya Kisutu Masaba ime ye kaunti ya Nyamira. Iko here no mogoko magayo kwa gacheru nyomba no musamulia yomo omwana siasa girifugura kurua sebunge yo magayo gotwerwa segekege tambe. Ukwana chingeki chogura niga kwanira ukagania kugosirwa bamenya abo bamenya tene mechando asaneke ekerenga gyo kwaneki bamenyire ebirengo beigoro. Ina chirari tukuli ya lero asogosiro mwaka matimo oina nyora ujumbe kurwasa abantu bane background ngenyomba ya engotwere tabwati nyomba korara karaba ngo ujumbe asengejo nimbate program yo kwagachira abantu baminto chinyomba igombwate target yo achieve chinyomba emieyemo motare ko bachori ngateba ngatigambe ko mugako ya list ega nenche mubekire nyomba yae na achira amabati twarosire nyomba ngobekira amabati rero ikina kekene kyandetaga kintu kene ya kabere yongoteba nga nokunya gotaraiga kunya kumanyore genta abantu bogututu amasaba batagete gokorerwa sobochori bogochugocha bochori mbakorete babeira se oburai bwabono myakene baroche gasi egendete gokoru netarakorwa lakini anene monekero barangaribaga nenchembo mujumbo abo ase 2027 guchimutwe egenta abantu bane bandereire mono no komente basari nyerusiri nchiri busato chiri bwisano nyare kuyekini kurugabu egera abana betu basome nenda abantu bane bantebiri nyasa yakungaribaga mbo mujumbe asa mangana ya abana chintakana abana batabwate abayibuli abana babataka, because the bursary is meant for the needy. So robochuru manchumo gili atanyoro mutimo komoke tukoirana tugende ne kyonga sinchira yobekira. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa che company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwasa che company ao amajani kurwasa company ya Keteba
echumbia cancelled egati ibintu bindi binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao gabego ni chirangi ao mkonya bali black sheet egati ibintu bindi binge inyiranga mbabwa tomokorili omunye munabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tomokorili wa forklift asibego bokorili ba which customer care buli obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero tukumbolire ibintu biga aserigurira mu buko asamange tutalere asinsemo cha Uhuru Complex eyurange namagacho asafaricom bwigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchibo songo bakere simgo transaction number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne aino munchile na nutagite ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagite koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwikachi event ao unabono eria catering egati chinde twakere esimirero wetera asinamba 0143567165 gose 0704765412 wigo nabukututalira asa chabizi chetu imeyo mucho musongo asa magacho Uhuru Towers milongoli tangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women Kinya obunchili bwao na Getembe TV rero Getembe Television Network ikinie kiunga kia mamagusi. Karibu na inde omwanchomo ligereria ekara abakenya baba gwesokia na okorokorobekana ritukulia rero niga abakenya bange besokia kwenyora ritukiliga aso kwenyora baraya bakoro obarwanete nse aso kwenye kibuna onkorosiwa kure gwesokorosiwa wa demokrasia haigeme yense ya Kenya muri kitupurani nyakunde na robotu rwa senjira yogwikira kwangu maana yake walikuwa nasema mimi ndio napanga yani maneno yote. Akaniambia mimi ati mara hii hawataniweka ndani, wana mpango mbaya zaidi ya kunidhuru. Kwa hivyo wakaniambia ati ni tujihadhari. We want honesty, we want justice. We want them to do in this country what we can do in India. If we are going to shed blood because of our land, we will. We are used to that. Our forefathers shed blood for our land. We will do so. Buna ekoraba kera chitariki sana na ibere chumutienyi ugatano na kabere kera umwaka aiga imense ya Kenya. Niga Kenya bagwesokia na kurubikana liko inyora umwaka gweli bweyemo chimi kianda na merongo kianda ekero abarayi buna Kenneth Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga besogetie asensemo ya Kamukunji Nairobi kwa merilia uburayi obobe imeye serikali. Ikiogi achite koirera ogwancherwa kwe biyama ebinge ime yense ya Kenya.
Emiaka yaitire nigo yanekirie abantu kubikwa biara anene mono baria bakurobekana. Rituko ria rero buna enchira emo yukunyora sabasaba nigo chinsemo ao abakenya besokia abuase abanyanyimbo baenekigwa ase chinsemechu ime yomuchi o Nairobi nigo ensemo yabarweniri bo bwene babikwa biara na kuirwa ase bitaseni ao by'abanyanyimbo. Abarwaniri abo bobone wamanya bantu nigo babikwa biara ekero baroberetie guika ime yebunge. Ime yechinsemo chinde buna busi niga abakenya barekana kogendera nemiremo yabo buna kawaida nonya nekero abanyanyimbo abua bagutara nabo igo osieka chinsemo chiepara buna amatuko agendrete gusuka bosio nigo litukeli lya sabasaba rigendete gosieriwa nechi serikali chigocha kulende okubulia kwa abakenya bange nkolia amatuko agocha na chigo chenchia elia abakenya baenekie buna babeire bagochengera demokrasia yabo nobotwereru. So sisi tunaambia the IG and the Murkomen that sisi badala nyinyi muendelee kungangana na wale goons wenye wana terrorize watu pale Thika Road, mnakuja kuangangana na protestants, watu wenye wamepatiwa freedom na article 37 kupresent petitions. Ati sisi ndio mnatushika, sisi ndio mnatuona ni kama ma criminals. Hata kubali. Yinko ripota ya Getembe Eliataria na Brian Nyakundi. Mokonyi w'umurabi nsumuske Professor Kithure Kindiki nigatire bune serikali nigende sekoro CBT aune nchiro yemo yugukine birengo by'ikigosori aigemejense ukona nchinga kyatariro bwagachibwe geti gyataranta ime yo mucho Nairobi. Kindiki nigatire bune serikali nigendete gukine birengo by'ebegwa b'abasaye asaburi abasawe atanana gutumekwa na siasa. The last time tumekuwa na project kama hii ni miaka 39 imepita. The last time Kenya built a brand new stadium, international stadium, was in 1987 when we built the Kasarani International Sports Center. So mumeona ya kwamba kwa muda mrefu nchi yetu haijaweka uwekezaji katika mambo ya viwanja, mambo ya michezo kwa karibu miaka 40. Na ndio tunasema Rais Ruto ametusaidia sana, kwa sababu ni kupitia kwa serikali hii ambapo tumefufua mambo ya kujenga, mambo ya spoti, mambo ya talanta za vijana, kwa sababu hii Talanta Stadium iko karibu kuisha. Lakini mnajua ya kwamba bado tunarekebisha ile Kasarani, tumeirekebisha, tunaendelea kuiboresha. Ile Nyayo Stadium vile tunaweka canopy, na katika taifa letu la Kenya tuko na stadium zingine 31 nje ya Nairobi ambazo zinaendelea, na ni stadium za kimataifa ambazo sitaweza kukaa watu zaidi ya 10,000 kuona mambo ya michezo. So we are doing not just Talanta Sports City, we are not only upgrading Kasarani and Nyayo Stadium, but we are also constructing 31 other stadium across the Republic of Kenya. Mimi nawashukuru sana. I really applaud you. I'm very impressed to see young people spending nights working, not just because they are looking for money, but because they also want to build their country. Na kwa hivyo mimi nikisema ni fire, ni kweli nyinyi ni fire. Tuendelee na hii ujenzi wa stadium na manyumba ya bei nafuu. Tuendelee na hii kazi tunafanya ya Nairobi River Regeneration. Ndio vijana wengi wapate kazi. Vijana wawe busy na wapate hela. Wasitumiwa na wanasiasa kufanya mambo ya bure. Na goikiraga bumonchumo rigararia nongo ikero mwelio bwa mungana maye kiunga chinsenye chabo no butko
Literani Seras Nyakunda sensa moyo menyerioni garenge Wilson Makorio yene kichibetana muri gukira senchira yo wekerano igarenge DJ Arsenago sabiro twaro bolkerelia na bikobotuko borobia Baraka ninjo ninjo rembe ninjo dorome mangana mazi bangina ninjo mukiale bera sumi babo minto no mutindi natali yo mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli yo konyoro munginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa nikibono yato yo mukiale nakia tata mukiale bera sumi babo minto no mutindi pi tigagocha gocha irungu mukiale bera sumi babo minto no mutindi nyomba ne bogiranga yitorogora lichoru kangiye korukwa ababesumi ile nyumba yo mwizeko tacheto bwera kama beke sumi ne seme ya moyo nyumba era mukali ko ukawusema kimoko yeroka mukiale bera sumi bawo bintoro mutinde natali mukiale masikabu kyanga Baraka ninjo rembe ninjo dorome mangana Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwase che company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwase che company ao amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensold egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao gabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyiro nka mbabwato bokali obunye bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato bokali bwa forklift asibigo bokali bwa buchi customer care buli obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero nkumbodire bintu biga asiri gurira mubuko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyirangi namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomucho bosongo bakere simgotera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.